Ninga ni March ni thum kan lo chuang kai ta a voin hi Ukraine le Russia indo ni riat na ania ni zan lam thil thleng kan ngai thla ho le dona thil thleng tam takom nual mai chumi ma in Russia Defense Ministry lam thu kho chang kan ngai thla ma sang khotlang media te puanang hian Russia sipai te hi Ukraine mi pui laka an nun rong lo em ni ti in ngei dana siam thei rum mai Iraq mi pui nuai ni chuang US in an tha boy ang khani lavin mi pui omna hmuna sipai hmun le communication line te command center te abeidon hian Russia sipai te hian darkar somni palima in mi pui te in thiar chuak turin warning an ti chuak zia Ukraine sipai in surrender te po bon sign tirin anin lama an hotir deuh zel ni in an soi tuna kan soi mek hi Russia tran wang ni lovin thil ni dan mi puinol point kan hriat si lo ni in alanga heti lai hian Russian Defense Ministry chuan Ukraine mi pui tlan chhia le chom dol ngai te chu atran pui don ni in apuang indona le khongai na akal ko pawa angve Ukraine mi pui tan humanitarian tran pui na chi rang ton sing khat zanga zetan ruwa man saka tran pui na masaber chuan Crimea chimlam Ukraine border an thleng to a Russian Federation thu nei tu te chuan humanitarian tran pui na phur tu te chuan ni lai ni zan khan Ukraine chimlam chu Crimea atangin an lut to ni in an soi heng tran pui na te hi Belgorod munate Bryansk le Voronezh Kursi le Rostov region ate phurlu mek ni in Russian Defense Ministry te chuan an tarlang borok kaldana hriat rok mai aum zia bera chuan USSR ke dar hnuwa Russia le Ukraine chuan lui khata cho ke lin an lein kom dun zela NATO aron langa Ukraine president chuan paithla a president thar hnuaya Ukraine chuan khothlang lam a hoita a Ukraine a hian Russia thlop tu mi pui tam tak an om ve mek tho ti hriat a tho me NATO an ron langa sipai an ron chhop zela Russia hian nakin a thlira khothlang ho hian an lem zo mai don ni in anga yani Ukraine laka zalen na sual Russian chhul chuak Ukraine lamin an lo ti du da ve kher bok nen chung mi puiten puina an dil chu ti hlotlingin Russia hian special operation an nei ta ani Ukraine sarkar phongvuan tu khothlang ho du dana Ukraine khalkal mek tu telal na paithla ka Ukraine original anga kaltir le hi Russia lam du dan ni inalang tun na Russia ro man na ti in thu adar chiam maya Ukraine president ni thin NATO pheruk na awanga paithlak tak Viktor Yanukovych chu Belarus atlan chhia a tun thlengin Belarus a ommek Russia sepaitan Kiev khopui anlak huna Viktor Yanukovych chu Ukraine president thar turin Russia lam hian ruwa manna an nei pui ni in an soi Russia lama India atang le ta oleni zan lama UNO General Assembly chu an thu khoma Russia in Ukraine na run chungchanga diman an siam Moscow chuan Ukraine na run hi cholsan tur le military force te in hnuk kir tura phut na khovel sarkar UNO member ten an ti chuak UN member ram zasum ko pathum te chuan Russia ne na anin zom na chu chat vek turin resolution na luta ram zasum ko pathum zinga ram zasum li pakhatin Russia dem zong in vote an pe a ma se ram som thum pangala in Russia do zong in vote an pe ve du lo thung chung zinga chuan India le China te chu Russia an thlopa wangin UN no thut khoma hian anin lan du lovani UN Assembly na akal Russia dem du lo zinga Syria Belarus te po antela Pakistan le North Korea te po Russia lama an tangani heti la hian Ukraine emergency service lam chu an tar langin Russia beina awangin civil sang ni chuang an chan to ni in an soi Russia lama mi sang rukdon an thi to bok ni in Ukraine lam chuan an ngai Russia lam media soidan chuan Russia sipai a in Ukraine sipai an thinem jok thunga heti la hian Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan indo pui pathum na kang ka yani chuan nuclear ral thuam manani arin thu a soi chuak Russia chuan special military operation kar masa atangin kan nei to a Kiev hian nuclear ral thuam hi anga kherem ni o ati ole thu dang ngai thlak chhun zomila tunlai chu Ukraine a India zirlai tang khangte India ram pumin kan boi pui loi ani bera social media vela po adar chuai ani kha India zirlai chungchang mi puin an ngai ven na chan chu
India Medical Zerlai Navin Baural Thuale Chumi nuwa India Zerlai Ramrikan Tur Ukraine Border Guards ten antinom na lai video dar vak vang kha ani chanchin buat sei lai ni nga ni var trian hian Ukraine a India Zerlai sang thum bor velan la meka India boy hle Indona kara thlona service tir hlei thei ni to lovani India Prime Minister Narendra Modi chuan Russia hruai tu te Ukraine lam hruai tu te Romania te Slovak Republic le Poland hruai tu te chu abia Ukraine border atang khang mek India Zerlai te chu Ukraine atanga hruai chua sak turin angen India origin hi Ukraine a mi sing ni bor velan oma an zinga za asom thum te chuan India an thleng to a adang za asom thum te po Ukraine then omraman lut to bokani ole ni min le ni zan lam khan Kharkiv khopui chuan missile beina an tok na sale hle maya Russian lam hian an nor na sa to hle ni inalang kan soifo angin indo pui pani na nulama Europa in beina lian ber athleng meka khothlang ho puan danin Ukraine ni pui nuai riat sing sari ral tlanan om to ni inan soya tam takan ni Russia malak na churem changa la in US le nei to lam chuan Russia chu thokang le ngai to lo tura siam an tum meka ni UN General Assembly kauchuk chukin Sarkar zongjong chuan Russia ne na anin lai chin na chu chat vek turin ma an la a nichena kan puan tak kha ani maseram somthum panga lain Ukraine mi pui khongai hle ma se Russia chu an do dal ve du ta hri lovani mi pui mak te doi khat nuai nga chen na Kharkiv khopui lian tak ni thin chu tuna chuan khopui ruak a changzo ta mek kamit thladan bera chuan zombie film a khopui ruak khopui roshan ang mai kha ni to ani building tam tak chu asom nel nul maya mi pui vei vak mu tur po om lo tlukan ni mi pui tam ber chu ban kar le sel tara an la tom zela mi hring tam jok chu rampo na himna zongin an chuak dar to ani khopui ko thlera te chuan ruang chhar tur om deuh reng bok heti lai hian Kremlin chuan soinonin mi hring nuai ni singa chena Kherson khopui Ukraine chimlam province chu an la fel to a helai mun hi Black Sea kwam ni in Dnipro lui kam khopui ani a Ukraine lam chuan he khua hi Russia kuta omlo anti ve thung ni zan rai to taka khan Kherson mayor Ivor Kolikhayev chuan Russian sipai te chu khopui mun tina an kha vek to thule council building le vantlang chet velna movement engkim an thunun to thu asoi ni zan lam khan Kiev khopui railway station chu bom chiat ani a hei wang hian a bul na ya mei chia le nau pang thiar chuan ni Ukraine Interior Minister chuan Russian cruise missile ke themin helai mun hi aron denga direct hit ero ani lo ni ina soi chanchin buat seila hian thile hliam report om hri lovani heti la hian Ukraine lam ayo te chuan Russia ne na inbiak voi ni na nei le turin an che chuak le ta a Zelensky chuan Russia hian inbiak remadu ani chuan bomaron thon lu thin hi ban san ro se ati seitawngin Ukraine lamin Russia sipai sang rukdon boral angin an soya hei hi khothlang news zongjong te pon an trom puya Russia Ministry of Defense lam chuan Russian sipai zali somkwa pariat an thi ni in nizan khan an puang mi sang khat zanga somkwa pasari an hliam boka Russia Defense Ministry lam soidan chuan Russian force te hian Ukraine in do thlona somnga pariat an ti chet sakto a drone po somli parukan ti cheto boka tin air defense system somthum pariat ti chet sakin Russian sipai te hian Ukraine thlona somnga pariat an ti chet sak zinga somli pasari hi leilama an omlai ground an omlai ti chet ania abak som pakhat te hi boruaka an omlai ka thlak an ni Ukraine teng le armor motor zali somsari pani an ka chet saktoa rocket launcher somruk pani ti cheto bokin artillery weapon zanhi parukan ti cheto boka sipai motor thachi jathum somthum parukte unmanned aerial vehicle drone an ti mai somli parukan ti chet sakto bokani Russia sipai ten Ukraine sipai mun ma military infrastructure an ti chet sakto zongjong belkhom hi sangkhat zanga pani layani a heng zinga hian Ukraine sipai command and communication center somnga pakhatan tel boruak ral thuam laka inven na S300 somthum pariat lai Russian lam hian an ka chet sakto ni in an soya BUKM1 le Osa air defense missile system te
radar station somnga chuang te an ti chiat sak to bawk ani in biak na kan hriat angin tun kar bul tho tan ni khan Belarus le Ukraine ram ria anin bia a in rem na nei lovin in biak na ti to pani kha in belevat tura thu an dangin tuna hian in biak na nei tuma malak me kani Ukraine lam ayo te chuan in biak na mun tur Poland le Ukraine border an pan me ka Russian ayo te chuan in biak na mun tur an thleng fel to thung voin lam hian in biak na nei ni le dona Russian team leader Vladimir Medinsky chuan Ukraine lam ayo te nen in biak na tlong taka an nei nge ya be saya in ka hai chung chang chu an thu pui ber khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule